min Allah, yo amri ya lawana ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Udu'uhum li abaihim, na mpare bol tulemze ya jia kensi ya ishie ya tidonda ya renga capture zekran yenda ya piblie ya polomiki na aja kensi ya ishie ya hadisi yano inu manama bol tulemze ya aya yinu hamdwendri fi'lu amr, Mwenyezi Mungu amrisho. Udu'uhum, wa Mwenyezi Mungu amambia mtu wakana ya Muhammad amrisha owaruma wahangu, amrisha owarikaundo wahu amini warende haina mrujoza ya mwana mwana uo na parwa ni mbaba hahe reke mbabange na makirtasi reka katina makirtasi reka haberjewa reka kaja berjewa mwana ujoza alwa na parwa ni mbaba hahe. Udu'uhum yuhambilu afila rume lugha ya Kiarabu mwanama boltu yuhambilu hindri yuhambilu fi'lu amru wal amru taqtadhi bi ma'na alwujub. Harume lugha ya Kiarabu kama Mwenyezi Mungu amrisha ipasishiwa wale kaundo wa amrishiwao wa wajibu yenidaya hemri kaundo amrisho yakuli washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu واشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وجمزangu wa Kiislamu hamadi namni kao ndo namjulizani na kabla ya ukana uskwalewo uno ngarijao rirengeye fursa ya dhahabu yino rijeri tafunye mbabi baadhi za masail ikawe masaili yao ngajirio hawinji harimwa umujtama wa shikomori na masaili yao hasibabu ya hayo wakomori wenji haukanangari khutubili yao ye community ya shikomori ngware hao majunia ya madhambi anistajira harimwa ye community ya shikomori ya masaili kao ndorijoka hujari ya virlie leo owenji hosonima ze famiza hatu nuanduza hatu wa komori ngwa hundrao madhambi menji au rambe ukana ngwa potelezao hakizi nji ula wanane masailiana. Yonde mane kao tifanya publication jana ikawa publication iyo ishangaza baadhi ya wandu na izo tindongoza bilizi shangaze wandu ngabo wafanya hama kwa sujua na ngwa zijuao haukananga zambao harmoze darasa ngabo ikawa ngwa kritikeo harumandrongo ikawa ngizo wadh haukana zinti ndrongo za hangu zinti ndrongo za haho wa inama zinundrongo ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazisharaisha harima ye Qur'an ni sharia shahai haizo wananya ye masala ikawa ndorijoka hujari ya tafunye leo na gariumbao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarini ke taufiki na utulivu na patience hosoni wajoka sisiri zambao nanu wajoka huishia hauka yanu masale kao uja komanteri kao zo kanziro mbabi shayetinde objectif haina mrikao ngwelezoye dini ngwambo ezako eline za haki lazima deziwa lazima kritikewa. Mtume sallallahu alaihi wasallama wode mruwa kairi wonde atole nyongo na hato kritikewa hadeziwa haizo mimi katabi hekamruha kritike hekamruha deya umuhimu ndokana ni wanise izo kaundo nambao zidungane na nzia zidungane ne sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu hajibiwa nizo kaundo nambao wanadamu wazienge yoti problem yetabu deka zinikaundo ni zambao ngazi hezao Mwenyezi Mungu siu hahanza nitulize wanadamu yani stajire kanga mwanzo wanadamu wananze ndoamba zile kaundo wanadamu wazanzao ni renti zila Mwenyezi Mungu ya rendao yanzao yo khatar ama ikatamba hizo Mwenyezi Mungu yanzao wanadamu wazienge yoti problem kairi mwanadamu yanziwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala beisho wanadamu wonsi pia ngwa mienga aoshe kama Mwenyezi Mungu radhi naye hadha huwa afdalu wa ahaqu wal haqqu yuqalu yani haki yohamba rekanga wajoka usoni zitwa za hurara kanga wajoka uteta shay haki yohamba haizo ngasina masala mane yonde masali kao ngarjoka uyatafunya insha Allah tabaraka wa Ta'ala ye masala ya mando ikaundo rjoka uyatafunya harme darasa ino do wandu wa deklareo wana ikao o wana wao woti wa hao c'est-à-dire mndikao yani hende ha deklare mwana ikemwa na ola yeti wa hahi c'est-à-dire yeti waiti mbaba hahi shahende ha mdeklare
ili yasaidie mwanamsho hahe au yasaidie kuzini wa hahe, bal ngabo walibisao ngamabondro, bal ngabo walibisao zui majana maili majana mararu majana mane irende ha business, c'est-à-dire irende ha business haina mru, bali ngabo wazazi kao ngwaza yao wana o wana wao ngo wahuzao angwatio haruma biashara we mrumme katina makirtasi ngondo hangalia mwana mshika onge mziro hamika 10,000 euro, bali ngabo ndo hata 30,000 euro ne ili ya renge mwana wala ya mfanye wahahe hariba na ngusove o hayati ne maisha neza dunga yao zinungo hizo ngazijirio. Halafu iwasilo wakati aladimishiwa rangalie au sila Mungu ambao izo nambao banu yani baida na anil awatif karti banu rijeri do tatanya wandu ngasi banu rionese le zito lionesiwa ono usilam, c'est-à-dire esharia shak islam en tant que sisi wa islam sisi wanduka ongari aminio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye Qur'ani ngarambiyao au sila Mungu rambiyao ezi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ngezambiyao. Halafu ulewane masala yao amjobenua wajau baadhi ya reserve kao ze reserve hizo kastukubaliwane sharia miongoni mwa reserve hizo bofu minga miharmansi nga mtabiho nsina shua yabo sionokana kabati solution itoti ndiyo yo miongoni mwa reserve kao siuzishia mimi ngamjua kama upara fulani sha harmaze papienga mpara fulani yabo essentiel besho wenti mabahangu shanga mjuo reserve hiyo si hujua au sila Mungu ambao haizo ngari jao ritarajamu na reservu zinrajine ikao kasudu nganzia ikao siuzishia haina wakati ulawana ni masala yan yetabundo kana hindri o wanrikao wo kritike woko waja waishie zambao o wenja harmo rikao yani wo ujaneze komanteri zitona mradi yani wakatika onde maelezo ya rajisi wao ya elezi wao woko waja shango johansi wajaru maze publication wadonya o mnyanya shahoka na waje wakensi wabuema shishio waelewe wasomeye dini wajueza haramu wajire hulenizo wajueza halali wajimla rumizo zoka matabu khosoni mabaadhi ya wanadamu shatu hansi wajaru maze komanteri ngono waje wadonya o mnyanya wa hao watuhanza wadunge izuika undu za haja harima edini ya hao nirdini onesi ya ukanali wenu ekamru ngwanzo yake muislam, je dis bien ekangwanzo uke muislam shaku tuhanza wendesi wano usilamu kayiri utike muislam ngamabondro haina mrikao ngwanzo yake muislam shakati tayari endesi wane sharia shamungu na mtume yabona tahedinirwa jina yende haukana haina mwanadamu ikao ngujo kubali ukana mimi Islam ngamkubali ukana mimi Islam ngamuamini Mwenyezi Mungu ngani amineze jana mtume yabonge bidio ya kesumi harima ezahaja harume Qur'ani ne sunna mtume alayhi salatu wasalam eka kutuhanza uke muislamu ngono kutuanza udunge za jarume sharia sha Mwenyezi Mungu na mtume sahadini nrajine udunge shekaranzi uhambakana la ilaha illa Allah ngawe tayari uke muislamu abungawe oblige wende siwa ne Qur'an wende siwa ne sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Wamna introduction aba hayinu ngarinji yao harima masala ya ho wanrikao ngwa deklareo wana watoa hao nusu ngwa deklareo harima faida za kinafsia haukana ngwa alibisao wanrumali ngwa puo wanrumali atoma shashi ili wahunde makirtasi ngabo wazifanyao ngwa joka na ngwa rendao nai na ngwa zifanyao au sila Mungu ambao vanu do mahala njoko andise sujet hangu handani eze nongo zinu zandisaji hata zaka uharamishiwa haukane kakarjaju wa ye asuli ya heze nongozinu karna ushindari rambuwe ye asuli ya he masala yabo e masala yanu hushindari ya tarajamu ronoro ngebidio rijue esibabu ze nongozinu zaka uharamishiwa eze nongozinu zika ya kabli ya hatu stadir alepoku ya mtume sallallahu alaihi wasallam yani ze nongozinu zika uparihaniha ukaza kuparihaniha au zenongozinu zikauharamishiwa makatindi do wakati mtume ya kamaka ndo wakati ya kamadina eza tungeza kauharamishiwa hindi ye madhara yaliyo hindi hondo mahala ikao ndo randise zenongozinu watukufu wa Islam miongoni mwa yani yenreda ya he masala yanu do kanaye mndu yatende yafanya zenongozinu mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wasalam yeme ngoni mwandu ikao wakawa deklare wana ikao wana wao hakaha deklare mwana ikao mwana uo yeti wahahi ishianro ye mndu mengoni mwandu
rijurenga mfano mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wakati waho ujinga hakaha deklare mwana ikawa ye mwana uo yetsi wahahe ihondo mahali ikawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakahuja ya haramishe zinongozinu dobu mtume juyu ezajiri wakaya mnaimwana uparwa Zaidun ibn Haritha wa sahaba miongoni mwa masahaba matukufu wa mtume alayhi salatu wassalam yahi hadisi yoyinji shanga mjoirezime ilirelewane hauraji imna mwana woi hahuziwa ishianro imna mwana woi hahuziwa basi wakati yahuziwa imru ya mhula de mjomba wa hemru mshe wa mtume alayhi salatu wassalam mzazi Khadija radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ishianro wakaya mnaimana imwana uo yauparwa Zaidun ibn Haritha hahuziwa aibimana hakauhuziwa mtwana hakauhuziwa hama esklavu ya mhula ya hulemna mwana uo yauparwa de mjomba wa hemrumshe wa mtume ya kanaema kati yao mzazi Khadija radhiyallahu ta'ala anha basi mjomba wa Khadija wakati ya hulemna mwana uo yuambwa Zaid hamrenge hende hamnikakado ye mwana mshohake Khadija aibimana mjomba wa Khadija wakati ya hule mwana woi haja hamnikakado ani hadia ye mwana mshohake Khadija baada yabo Khadija emakati yao hakaya mrumshe wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada yabo Khadija harenge mwana huo hamba mtume alayhi salatu wassalam aibimana harenge mwana woi wa Zaid hamba mtume alayhi salatu wassalam ye baada Khadija yarengemna mwana woi yamba mtume eza jirindi mtume hamlele harima mahabba harima adabu harima wema harima akhlaq eza jiriabo baada mtume yamlela yambalia harima mahabba na wemeza jirindi mbaba wa hemotoi ne mwana nya wa mbaba haheshiaro ye mbaba mwinyuzaimna mwana wa ikaundo ya huziwa ya jayaniki wa mtume alayhi salatu wasalam mbaba hahe na ammi wa hahe waja wajua ya ukane mwana hao hahuziwa baada yabo ye ulona ye mtume Muhammad alayhi salatu wasalam mbaba mwinya mwana woi hende hao no mtume ya ukana kairi ni hurande ye thamani ya wakauhule mna mwana woi haukanawide mna mwana hatu wakati ula unike ye umre huri mtume sallallahu alaihi wasallam haunisaukana nsutsa hamnirande mbandrongoyo ekaye mwana ngeradhi ya mdungeni mwende zanyu kabati tabu sheke mwana hakubalia bakinde nami yabo tina ujua ni haraye mrika ondo yanitsungua wakati ula mtume sallallahu alaihi wasallam hapare mna mwana woi ikaw hakana mahaminano wakati huo seloni tarikhi ya Kiislam baada yabo hajaha muzisamba ya Zaid man hadha ewe indo emroi mwana ula hamba kana hadha abi waimbaba hangu ewe indo hadha ammi waide mwana nya wambaba hangu yemindo mini bo Zaid mwana wala hajibu mtu amba kana anta Muhammad ibn Abdullah wakati huo raham tume yejarevelewa au tume yani raham tume yejanikiwa au tume eza jirindi wananya baada yabo mtume alayhi salatu wassalam hamwambia Zaid ya Zaid engo tsunguo udunge mbaba hao na mjomba hao au ngo tsunguo ukenda we nami mwana wola hamba ukana nga mtsunguo nikenda minawe imagine mwana wola hani mbaba hahe ngebala mjomba hahe ngebala hatsungua yabakili na mtume wakati ula mtume alayhi salatu wassalam hafanya habalie mwana wola hende harmal Kaaba de mwana wola wambwa Zaidi hambalia hende harmal Kaaba hende hamba ukanangani mrengoni masahidi ya ukane mwana woi ranzile wo timrenge tim adopte timfanya mwana hangu timdeklare aba hangu jodo parwa Zaidun ibn Muhammad ibn Abdullah yarithuni wa arithu hatandabanu naribuwe mashishio rishie mtume harenge mwana wola hende harmal Kaaba hende hamdeklari hambe mwana woi wa hangu rangule o kanado parwa ni mbaba hahe ngujodo parwa Zaidun ibn Muhammadin ibn Abdullah yarithuni wa arithu
wa shahida bihi nas wanadamu washuhudia mwana wola harendeha mengoni ranzindo usikula hakauparwa Zaidun ibn Muhammad yabo ikardo nzarangale masala ya hoandu wa deklareo owana watowa hao ngebidiwe ritireleso harima omdeklare wa mtume mwana woi ezelesonga zelesonraru dukana ye mtume haka humdeklare zabari mtume yatsuna nse mwana wala adopero ni mbaba ha zabari mtume haka humdeklare hamdeklare kama qala ulama wanazono nesokana hamdeklare harima rongo raru ya mwando ilia hundre plus harima societe haukana Zaidu haka ya mrumani haka uyeshimaka shaka jakana ila valeri na ula uhuri ya ujoya enshi harimo mji wa Maka hamado wangu wakanaza liberte yosa wanuandika ongwa enshi harimo zensizi leo kwa tina liberte kwa tina makirtasi kwa na ujo warohe kwa tina makirtasi kwa na ujo wende mbaba hanu nilapitali nimbarongo tuka uyonzi basi yao nde maisha kao Zaid haka uyanshi haukana haka harima uruma baada yabo mtume sallallahu alaihi wasallama haka hanza ya mtowe harima o usongefuo yamnike ila liberte ya mwanadamu ya bidia kenyo na ula uhuria wa kamiliha ya kenu haizo izo mengo ni mweze nongo ikao zitongeza mtume sallallahu alaihi wasallama harende izo mungu ni mweze ngweza songeza mtume alaihi salatu wassalam yarenda ya deklare emna mwana wa Zaid haizo ye baada yabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amma nawalu hakahanza yajia elimine zenrongo hizo ili zenrongo hizo zitirenge mfuyu hauka Mwenyezi Mungu aonokana zenrongo zinu ngizo na madhara yabo wangu wadungo fanyowa na capture d'écran wangu wadungo towa na komanteri wa ushi na waje waishilie waje wambe ukana ezino rambao banu zimside sebuzi misijojibi waikanga mru nrejezo ya buwezio ya nrejeze kiilmu na maarifa yaje yambe kana zino rambao banu zimside zaladhim paske mengoni mwa zire kaundo ruyanshio ngojo parisa mrika o katsina yala maarifa yala dhimishiwa hajangu kritike nrongo ikao kutinizo eka husomo histuari elezemba histuari kaundo wasoma eka husomo matematiki elezemba matematiki wasoma ameza hedini zinunga zirejeio wandu wabirashioni wazimetrizeo wazijuwao idhan vando mahala ya histuari ya kahandisa mtume alaihi salatu wassalam harenge mwana woi wamba Zaidun ibn Haritha hamdeklare hambai mwana woi ngujodo parwa Zaidun ibn Muhammadin ibn Abdillahi ranzindo usiku Zaid hakauparwa Zaidun ibn Muhammad Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakahanza yaje haramishe zinrongo zinu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakahanza yaje haramishe zinrongo zinu Mwenyezi Mungu hafanya wakati mna mwana woi wamba Zaid ibn Harith yahundaye maha ya ulola mtume hamtashia mrumshe wamba Zainab ibn Jahsh mwana woi ikaundo ya deklare wani mtume alaihi salatu wassalam wakati ya waswiliye maha ya ulola mtume alaihi salatu wassalam hamtashia mrumshe wambao Zainab ibn Jahsh wala Zaid hajiha lola mrumshe uo baada ya lola mrumshe uo waish harmami ya shiwarenga panza wajawaza yamna mwana uparwa Husama ibn Zaid basi wakati mna mwana uo yazalwa Zaid uo yajaha njia mushkila wahake na ndo ni mrumshe ula mrumshe mtume ya mtashia ula mrumshe mbaba ya mtashia hajaha njia mushkila baina ya hake ni mrumshe na zila kusudi Mwenyezi Mungu hakahanza yendola ya Zaid injie mbihanyo yafungue mtu emrumshahe ili Mwenyezi Mungu yajia ronese hukma za nyumeni zendeleao ne sharia shahake alaihi jalla jalaluhu amma nawalu basi wakati Zaidu yaja yalole mrumsheola waja wahunda ne mashakili yala neze taabu zila zajiri hajaha fungue mrumshaha wala Zaid ibn Haritha hajaha fungua mrumshaha
yoyo ukirile wayinu mrunge na yani wayimbaba mbaba haho hahuloza mwana baada ya huloze mwana ola hwende hufungue mrumshe ola yo ukiri hwende hulole mrumshe mbaba ho yakamlola. Ilo miongoni mwa madhambi mahuikao riharaziwa wala tankihu ma nakaha abaukum, msilole owanruashe wakawalolwa no wababa hanyu. Basi zaidu woi wakati yafunguwe mrumshe doi mwana ya deklare wani mtume baada yafunguwe mrumshe Mwenyezi Mungu amwambia mtume ya ukana enda walole wala mrumshe kao ndo zaidu yakayamlola. La ilaha illallah. Wala zaidu wala mwana ya deklare wani mtume yarendiha Zaidu ibn Muhammad baada ya fungue mrumshe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamwambia mtume alayhi salatu wassalam yende ya loleo la mrumshe kao ndo yakayalolwa ne mwana ikao ndo yakayamdeklar zabari. Mwenyezi Mungu amba ukanaindi likai la yakuna lilmu'minina haraj, ili ye magori ya jia lawe, ili ye magori ya ukana waimwa na haho ya lawe yonde handani yonde resonma ya mwando. Mwenyezi Mungu ni saukana emana Mwenyezi Mungu yakaumambi ya mtume alayhi salatu wassalam yende ya lole yeola mrumshe yakaya lolwa ne mwana yakaya mdeklare ilo wanadamu waelewe ya ukane mwana ola ulati wa hake ne kisharia ke jaruhusu yakrende yake wahahe. Mwenyezi Mungu arda jadubise aya ya vili ya ukana hindi uduuhum liabaihim, haina maana ujozalwa na parwa ni mbaba hai. Reka mbaba henge na makirtasi, reka katina makirtasi, reka haja harmanzia za kisharia, reka kajaja harmanzia za kisharia. Amru minallahi, yu amri ya lawana ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uduuhum liabaihim, na mpare bol tulemze ya jia kensi ya ishie ya tidonda ya renga capture zekra yenda ya piblie ya polomiki na aja kensi ya ishie ya hadisi yano inu manama bol tulemze ya ayayinu hamdu hindi fi'lu amr. Mwenyezi Mungu amrisho uduuhum, wa Mwenyezi Mungu amambia mtu kana ya Muhammad amrisha o waruma wahangu, amrisha o wanrikaundo wahu amini warende haina mrujoza ya mwana mwana uo na parwa ni mbaba hahe. Reke mbabange na makirtasi, reka katina makirtasi, reka haberjewa, reka kajaberjewa mwana ujoza alwa na parwa ni mbaba hahe. Uduuhum yuhambilu afila rume lugha ya Kiarabu mwanama boltu yuhambilu hindi yuhambilu fi'lu amru wal amru taqtadhi bi ma'na alwujub. Harume lugha ya Kiarabu Mwenyezi Mungu amrisha ipasishiwa wale kaundo wa amrishiwao wa wajibu yenidaya hemri kaundo amrisho yehune amrishondo hunu ya amrisho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ngamrejezo mwanama boltu harume Qur'ani waja amri ay bimana waja amri harume Qur'ani ya wayo amrisho wa Mwenyezi Mungu yo amrishao nda wa amrishao ndasi ya weka Mwenyezi Mungu amrisha swara lizama irende ha obligatoire wale kaundo wa amrishao wajibu yenidaya hemri kaundo wa amrisho na wende ya waomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haizo Mwenyezi Mungu amrisho kana uduuhum o wana wao na waparwa liabaihim khoswani moa babai kaundo wa wazaya ishiyabu mwana maboltu. Mwenyezi Mungu utimiza mwende huwa aqsatu inda Allah. Allahu akbar. Ibada yabo huwa aqsatu inda Allah, uondo wema wa unyongofu khoswani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani hukana ye mwana ya parwa ni mbaba hahika ondo ya mzaya huwa yadhamiriyo ngerejendo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa aqsatu inda Allah, uondo unyongofu wa hoa mrikao ngwanzao waridhishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yonde namna Mwenyezi Mungu yanzao zinongozi nende zikai. Mwenyezi Mungu ambo kana ndi fa in ta'lamu abaahum, ikaba hakartujua baba wanu ikakartujua baba hao kartujua aba mathalan mbaba waika ye mwana wai hazalwa kartujua mbaba abasa mbaba wai ye mwana wai kartujua mbaba basi bo boltu ikawa ndo kwa tujua mbaba ani mbaba ya mzaya woya masaini wende mwana mshohangu
mwanamsho hangu mwanamsho hangu hazaya mfano hazaya mwana banda za mwana hamabufundiza inzo declarewe yabonsujwa kana weti mwana hangu ingani mjua kati mwana hangu haukana mbabaha ingani mjua kana mbabaha fulani zabarine ndao mimi fundiza inu nendola declare mwana ola nanga mjukana ola siwa hangu ola mwana msho hangu mbabaha ngebala ashabo maishanga umaziro asa an takunu fuqara an yughnikum Allahu min fadli kisha mke maskini Mwenyezi Mungu yamtajiriseni haeze fadila zayo Mwenyezi Mungu de wambo wanduwa tsirenge ufukara na maisha maziro watendeza hosoni. Asa an takunu fuqara kisha mke mafakiri Mwenyezi Mungu baada mjofanya toa Mwenyezi Mungu yamtoleni inna ma'al usri yusra baada ya tabu na mashakil Mwenyezi Mungu jone khair. Erika wangabi hunu ratukana ndongo za hatu erituafilia rika wangabi hunu amsorenga mfano mimi mitika hunu tikana makirtas tikana opportunity ukana njuen declare shatika uamini ukana no ho declare mwana utsowa hangu yoti denzia hunda makirtas elewe inu ntina nationality ngamna nationality ya Faransa eyoti hunda declare mwana nja declare mwana wa wandu shabuna bilwani hunda ti hundo habu na dungaze nzia za kisharia na kubali ya ukana raheri zikike jarenda kejaja o wakati hijo huja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujornika haizo Mwenyezi Mungu fa in ta'lamu ekaka msujua babahao ikawa babahao kamsuwa jua fa ikhwanukum fi dini waondo wananyanyi harma ye dini ishiyando Mwenyezi Mungu ekaba sainu mbaba yase mwana we kartumjua we mwana msharenda ya mitiwanziani kartujua mbaba haendobi yabo kartina duru hata mwana mshe ya mitiwanziani kabati duru shawala kartujua mbaba hetendeti mdeklare kena ukiri Mwenyezi Mungu kana beisho mzade huo hamitiwanziani wanduko tujua mbaba fa ikhwanukum fi dini wo mwana nyanyi harma ye dini uwo mwana nyanyi haruma ya dini shakabati mrulu na haki yende ambekana uwo mwana ha sijuhanza basa inu haruma zi hadithi zinu mananga wanazijomba amba ukana shabanu kabati hadithi ya mtume ya onesaze nrongo zinu nga mwanzo wanazijomba wako tuyaze komanteri ya ukana kabati hadithi wajaba sainu wajeweshe zi hadithi zinu paske zi hadithi zinu titungua paske sujamanda inu ngebidio mria kensi yafanye yafanye research mruya jambi ndongo ikawa ngazidunga onanzia ishia mwana mabolt zi hadithi zinu ikawa ndonjoka hujani zone sebano harma hadithi ya rengwa ni Ibn Abbas na mwishia nroba komori hadithi ya mtume ya lawashaka ilio authentique mtume ngurambi harma hadithi ni ukana ndi mani intasaba ila ghairi abihi emru ya paro ishia nro mani intasaba emru ya paro yu hadithi ya mtume ya lawashaka yote dhaifu yu hadithi ya lawashaka ya nyongoha itona hata ziberu yu hadithi ya authentique ya rahara itona ziberu mtume alayhi salatu wassalam ngurambio kaniri man intasaba emrikao ndo ya parwa ila ghairi abihi ya parwa ni mbaba itoni mbaba hahe au tawalla ghaira mawalihi au yenda ya jitia ukana yenda ya jifumba harima kominote ikawe kominote yotide kominote ya hahe fa alayhi la'natullah emruonge harmaze la'na za Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah bofure jezambabi mtume ngwambu emru ya parwa emana au ye mru ya parwa au ya declare wa halugha nredafu rijohele wanando nabesinga bwandu watohelewe shikomore emru ya declarewa ni mbaba itowa hahe ya fumba ukana wai saidi wa madi yenda ya parwa saidi wa Hamza na wandungu wajokana wai saidi wa madi basi ngombo kani fa'alayhi la'natullahi yani emruo ngustahiki ze la'na za Mwenyezi Mungu ngazimendele yao wal malaikatu neze la'na za malaika ngazimendele yao wan nasi ajma'in na neze la'na za wanadamu pia ngazimendele yao la ilaha illa Allah sijojibi wa mruye kamrungujo yajibu mrunaje yajibu na maarifa mruna ikamrungujo yajibu mrunaje yajibu kimaarifa kidini kimnashioni shamrati je hajado toa mnyanya watina dalilu sodungana nzi
mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambi yaukana man intasaba ila ghairi abihi emru ya parwa ni mbaba ikawa ya mbaba oi weitside mbaba hake fa'alayhi la'natullahi ze la'na za Mwenyezi Mungu ngazimwendele yao wal malaikatu neze la'na za malaika ngazimwendele yao wan nasi ajma'in na neze la'na za wanadamu wote pia ngazimwendele yao yemru ya ze la'na za Mwenyezi Mungu zimwendele yao basi wanazioni entre parenthèses mbukana faman alima imru yajua annahu ithmun adhim yaukana linuko sakuyu wataammada ala fi'liha yafanya kusudi enda yalifanya falistihqaq bilwa'id lahu yani imruoi hapasishiwa nema nezelaana zinu hamadi namna mtume yazonesa yani man alima yemrikao nge aningujua kana weiti mbaba hangu mwana woi we hazalwani fulani yenda yarenga mndu na balangu tokana mndu woi weiti mbaba hai yaja deklare mwana huo basi za jirindi mndu hastahiki zilana za Mwenyezi Mungu ni malaika no wanadamu pia ngamtio mnagubu yabo nionese khatwari mwanama bolt nionese khatwari ya jiri hunu Faransa khatwari ya jiri hunu Faransa yoti yashi mwanamshe emananizamba ao wondu zangu emananizamba ao wondu zangu idi mananizamba ao izo ndiza msongeza leo yino nionesawe okana ngabo khatwari na zinji mwanamshe huo hakakomori habiriho mahurani habiro baharini hanjiaban baada ya habiro baharini hanjaban hakahalolo arangu komori aibimana hakana mrumme haya karanzi komori baada ya wasuli banu mrumme haja waja wakanti banu haja hamiri basi wakati yamira emruwa mwandu ya mpara ndami halipara hambabu mwana maha kujawa deklare mwana kisimwambia kana mimi tina huja ni deklare mwana huo bauwe tiwa hangu no usilamu haraza mkana mriati deklare mwana utowa hae basi kajaona mru adui harumwe dunia inu yantendea kajaona mru wapeu harumwe dunia inu yantendea kajaona mru hanifi harumwe dunia inu yantendea samba ukana ngojojua kuonyida wala wandu ikaw nikambenze mwone mwananya yarene hundwani njema samba ukana izo nambao haina njema zijo hundra ngamjo hujilie uzadeni shaho humbisa harumwa maaswi sideki nami haru hayabu hende halivi mru ishi yanru wende walibwa mru mapesa ya toma shashi mapesa toma shashi hajaha hadeklare mwana uo eza jiri hindi baada za jiri bala au prefecture soit par fitina soit msujweza tia au prefecture wajawajo kana embaba mwinye embaba ya deklare mwana ola timbaba ha mwanamsha wahani kwa sejuru ya enna hawahani kwa sejuru ya enna hambilo kana ngebidio ende afanye test ADN raye rembaba wafanye test ADN waonesa ukane mwana ola ha mzazi ende afanye test mbaba ka ola mbaba ola simbaba mbaba ulo mbaba mdeclare ola simbaba mbaba ola kaja kubali ende afanye test baada yabo habu hemba carte de séjour habu hema kirtasi vanurizamba nguyeshi hama clandestin nguyeshi clandestin habu hazima kirtasi tsinde mwana kabati ya hunda mbahindu harenge maavuka hata haina usiku nguchongorenga maavuka yeheya yesiha maavuka no heya no siha ezo dezilo nyangu izo kasti nyangu izo kasti nyangu urdimu hifadhi makalima yanu o wanazioni wamba ukana hindi haina nrongo Mwenyezi Mungu yaziharamisha izongizo na consequence haina nrongo uyu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaziharamisha izongizo na consequence ma harrama Allahu shay'an Mwenyezi Mungu kaja haramisha nrongo illa fihi dararun li'abdi illa ngabo madhara yaliyo haramaze nrongo zila فحرمه الله Mwenyezi Mungu haziharamisha lihifdhi abdihi ili hifadhi emrumawaha ngamrejezo wanazona mbokana ma harrama Allah shay'an Mwenyezi Mungu kajaharamisha rongoyo illa bihifdhi abdihi illa zinongozile maana yambie mrumawaha yazirende yatizifanye illa ngangizo na madhara husoni mrumaha
yabo haina wakati ya mruma haya jozi fanya madhara yao ngajuhum Paris na rende harma hadithi ya bili na tijojibi wa hadithi ya bilinu wanduwa ishienro harma hadithi ya rengwani Imamu Muslim ziradhi za Mwenyezi Mungu na zimwendelee ngwambo ya ukana harma hadithi ya rengwani Abi Dharri radhiyallahu anhuma hadithi ya rengwani Abi Dharri ziradhi za Mwenyezi Mungu na zimwendelee ngwambo ya ukana hindi laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kufran haina mwanadamu ya deklarewa ni mbaba ikawa tide mbaba haina ngujuo ishiyangu wa mtume wambo haina mwanadamu ya fumba ayaparwa ni mbaba ne mbaba olati mbaba haina yengujuo awai tonto hangungu ndeklare de faransa na yengujo kana wala mjomba hayo olati mbaba hayo wala mjomba hayo awai demo awai kuze wahangu awai mwanya papa hangu awai tati wangu mwanya tati wahangu handeklare hamba mi mwana haina ngujo kana olati mzaza hayo shola tati wahe basi mtume ngwambo ya ukana hindi haina mwanadamu ya deklare wanangu juo ya ukana weitide ya mzaya ani we mruwai weitide ya mzaya na yengu juo wa huwa ya'lamuhu illa kufra na jokana abu haja na kufru kusharu mtume kana illa kufran ile mruha kufuru mkufuru wenda mno yani haja na kufru kajamba kana kafir kajamba wo kafiri mananga bwandu kao wo kwa ishao mashishioni wo huishao dingoni funde namba ukana mra deklare mruwe kafiri zote dizo na hamba sione saukana illa kufran aibimana yo considera ukana yo kufru mengoni mweze kufru kuyu ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harende hazi haras sha bol tungevanu na ishe hadithinu niamba wapa haya mwana ma bol tungevanu na ishe hadithinu nro hadithinu engabo uziro jumo uziro hamando wakati mwanadamu ya haramishiwe mbebo haukana banu ematakarlona oyanu yanu pia ngardoka uyaransi rende zatu rowalona ze nationalite rowalona ze séjour pia waongwa joka uziransi wende zao endrongo yani endrongo muhimu mwanadamu ya yanzao hindi tidokana njembe bone ngabo khasara bo bolt jumaze khasaranku eka mwanadamu hazihundu mungoni mweze khasaranku eka mwanadamu hazihundu tidokana mwanadamu haramisho bebo ngabo khasara jumuyo mwanama bolt ni jibu ngabo khasaranku jumaze khasaranku ika mwanadamu hanikiwazo ai hazihundu hamado mru haramishi wembebo ya ukana mbebo kuna unja mbeboni aibimana mrasa mbilo rangu hundu duniani ya ukana wewe kunaka unja mbeboni ngabo khasara ngeni na mnijibu nyimlo yabo ngabo khasaranku jumaze khasaranku hamado wakati mru ya haramishi ukana wewe kuna unja mbeboni aibimana hasaha mbilo rangu da hundu duniani ya ukana kuna unja mbeboni ngabo khasaranku jumaze khasaranku kabati khasara ngeniyo mtume ngurambia ukana hindi mani daa ila ghairi abihi emru ya parwa ni mbaba ikembaba olati mbaba hae emru ya dek wa mtume de wambo wati fundi zainu na mrenge izo mtume yambao mrenti fundi zainu na mrenge izo mtume alayhi salatu wassalam yambao mrenti fundi zainu bafundi zainu wengu tungo transmete izo mtume ya hamba na mrenge izo mtume yambao mrenti fundi zainu tranquil haizo mtume ngurambio harma hadithi ya rengwani Saad ibn Abi Waqas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ngurambio kana hakika bwana mtume alayhi salatu wasallam ngurambio kana ndi man daa ila ghairi abihi emrikao haparwa ni mbaba ikao ye mbaba huo waside mbaba hahe wa huwa ya'lamu na yengu jokana mbaba hoi waiti mbaba hangu faljannatu alayhi haram embebo ngiyo haramu hosoni mwemruo kana unjia mbeboni ya ilahi engabo hadithi juma hiyo ngamrejezo mtume ngwambo mtume ngwambo mimi tideki na wandu dongo tsaze jem mitideki na wandu dongo kwa banwe satisfeze wanadamu wandu wanju wao wanrambu wao ya da'wa ya hangu
mikado babu wa mru ani minti Facebook banu mru yananze au mru yanienge kamru anienge ke yaje kani jwa bota samjolea mjone cha yinleze friti nenzangu hazini minti banu ndo satisfeze kana mru antine jemu au mru antine yantine ulilo zo minti dekina wandu watsa hao wandu ado wanza minga mibanu na bemba bikaudo ndirikio ngami banu na bemba binti tikaudo ndirikio na soma hoshio nini amino kana mbabi yinu inunga muimetrize embabi ntiti nambao yinu inunga metrize ngono yawe mrujo kaunrudisha na jia nrudishe yanambio kana fundiza inu ze hadithi hizo wazisoma hizo uzelewa nai abo uzelewa nai ya jia nifasiri zize mimi mnashioni rahansi na daraja ya juyo banga mjoelewa ni dunge maelezo ya lazim yode kinashioni idhan mtume ngwambo kana haina mru ya parwa ni mbaba ikao ye mbaba uo wati de mbaba hahe na yengu juo ya ukana wati mbaba hahe faljannatu haramun alayhi yembebo ngiyo haramu jula he mwanadamu dimana kana uone mavushi ya mbeboni wa mtume do wangu awa fi hadha ingabo ndrongo juma yabo au kabati mrikawa mblokana yembebo ngiyo haramu jula hao yani karkaradhi bainde dini yembevu ngiyo haramu hosoni mwe mwanadamu abaha yinu narende raonese ze diver haukana izonde zi hadith abangara ndora rajis enrongo ya mwando dokana bofu abunga mjibwe masuala na doya wana rumaze komanteri ilini venuenro watike wudu watike gore arume masala ya nutsa bofu yengo juo mimi tija Faransa alafungo juo Faransa hunwe kamru katina carte séjour yabo mrunge ya sharma uziro yeti mra declare shami minja kauliba mru shamri akaunisaidia ye mimi katendeti saidia mru yabo kadha yode reserve ya mwando bofu ndi mimi nja kaurenga nja kaulibisa nja kaufanya business just tikausaidia mru nga mwanzo ni justifie makalima yao makalima madziro kama Islam hayamba laysa albirru bilma'siyati kawajahe yazema hauasi Mwenyezi Mungu albirru inma yakunu fi ta'ati rabbis samawati wal ard yani zema izomru zifanya harimwazi la Mwenyezi Mungu ya halalisha shazema izomru kazifanya harimwazi leikao do Mwenyezi Mungu ya haramisha haizo ye rezonma ya ukana tika usaidia Mwenyezi Mungu arandi arume Qur'an ya ukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arandi arume Qur'an ya ukana wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa ishiano wa ta'awanu namdo saidilana 'ala albirri wattaqwa harmaze njema nizikao ngazimbalia oni harmaizo Mwenyezi Mungu ya amrisha ishiano wa ta'awanu namdo saidilana yani Mwenyezi Mungu ambari saidilane omsaidio biduke namnaje en tant que musulman ala albirri namsaidilane harmaze njema nezeno ikao ngazi mkurubisha oni harmauria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yondo mahala bidi msaidiane Mwenyezi Mungu akauhadharisha ngurambe kana wala taawanu shamti saidilane ala alithmi ishia mwanama bolt Mwenyezi Mungu de wambu zinu wetifundiza inu tide wambu zinu zintifundiza inu zintinongweka onga mtungo inu zinu aya ziluarume Qur'an wala taawanu mtido saidilana ala alithmi harma makosa harma hizo Mwenyezi Mungu ya haraza mtisaidilane harma hizo waludwani wa maasiyati rasul hizo Mwenyezi Mungu yambe ukanazo haramu mtume ambazo haramu mtisaidilane harma hizo zabari mso mbakana Mwenyezi Mungu zabari mso urendaje mtwenda kinyume nizo Mwenyezi Mungu yamba izo ambo tidami izo ambo Mwenyezi Mungu dia humba de Mwenyezi Mungu ikao
ngomwabudia tasi, humwabudia mchana, humwabudia masihu. De Mwenyezi Mungu ikao ngofungwe tsumu hasibabu ndaye, ngwendo heji hasibabu ndaye, ngofanyo umra hasibabu ndaye, ngotoa sadaka hasibabu ndaye. Wonde ya hambia ukana indi wala taawanu, mtido saidilana ala al-ithmi harima maasi wal-udwani wa maasiyati rasul. Mtido saidilana harumandongo za upeuna mashakil ana maasi, mtido saidilana rumizo yabo owandu adongo hamba bofu yewe weti msaidia chinsaidia kabaja msaidio harumizo Mwenyezi Mungu ya haras amwendo harma diveriabili kaoti yonarume komanteri kao ketina mradi diveriabili ndai de diveri ambao yokana bofu valarambio kanari mrula purunku ikamru ani hata angama katika yo kirimru ali purunku wallahi musikiti hasaf ze komanteri ya honro mokana haringa makati mrula purunku o islamu mokana ikamru katsu ikamru mathalan katina sejuru mru yale purunku odo islamu do arambia no wakati hindi ya bidi mru yale pinda ile luhurusiwa pinda iloli ruhusiwa mru yale nakajamdo ani yale mnamorso o wakati yalo yani wakati yalo nanzaya ya fao ye mautia wasulivanu ya tsona mba hindu ya urejesa yeno roho yake itoti dele pinda lila ngebidio ya puembabi de kiasi jotsongeza omwo urejei ya tife haukana hizo mengoni mweze nongoza dharura vanu harma dini ngasina mba hindu amloo au daruriyatul khams harma lugha ya kifiki yohamba aljinayat aidezen rongo ikauzinjia harma maqasidi shar'iyya miongoni mweze nongoza dharura ikaungizo dharura mwanadamu yazihifadhi miongoni mwizo hifdhu nafsi domru hifadhi nafsa moya hage haizo homrula mpinda ilie nafsi tirohe yo miongoni mweze nongoza dharura yemria mdutsona sejuru ngufu mdutsona sejuru wongena itandangu lalo ngulobo tasi ngulobo msana nguyesharma wema yani nsomba kana mrikao katina sejuru womrikao hawasil daraja hufa daraja ukana katina shweta tidio no haizo wamrikao ndo warumewa yerezon maya hele pinda na warejei bayoti yani yoti tawazun yoti sawa na inuika ondo rambao banu yoti veria na kanza nionesi sikanza nrejei masala ya muhimu ikao ngamduko hanza nitimize diveria hangu de masala ya onesawo yokana emroi weyimrusharo weyimrikao nge komori mjomba henge faransa weyimrikao nge komori mjomba henge faransa baada yabo mjomba hende amrajute ya ukana nge woyi hamrajute raere wanajasha hae hawa deklari ya ukana ndao waju warangu komori ngo komori hula ngo harma ani komori hula ngo harma ngo ndaho ngo hao komori ani ngo hao komori wajua ya ukana mjomba ola ulokono faransa uwa deklare ola mjomba hao shaola timbaba hao ngwendao imagine khatwari liyo ngwendao wende wabadilize extrait ani ze extrait za hao za komori gazindo za badiliwa ze extrait za hao zilo komori gazindo za badiliwa ze passport zibadiliwa badala ukana waparano wa baba hao shangwa adungao ya ukana komori kabati maisha komori kabati kadha ikakabati maisha yoda ani yonzi ya ukana riasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwajuwao ya ukana mjomba ulo hunu la mjomba remjomba yafanyaze nongo isu remjomba yafanyaze nongo isu rowa na wajua zenongo izo wakubali wanjia harumaze nongo izo ngwanjiao harumaze laana za Mwenyezi Mungu ne malaika ngwanjia ore mjomba yazifanya rowa na wajua zenongo izo wakubali zafanyishia nano ani ngwanjia harumaze laana za Mwenyezi Mungu ne malaika no wanadamu harume hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam yaone sokana mani du'a amrika ndo ya parwa nimbaba ikao yetimbaba hahe wa huwa ya'lamu na yengu jua kana wetimbaba hahe fa alayhi la'natullahi uongo njio harumaze laana za Mwenyezi Mungu wal malaikatu nane ne malaika والناس أجمعين نانو wanadamu wansipia donc harma hadithi ya bili yembebo ani mwanadamu harma hadithi ya bili mtobakana ndi fal jannatu haramun alayhi embebo ngiyo haramu hosoni mwe mwanadamu kana uishia emavushe ya mbeboni.
sinaho enjeza juma yabo haukana yakaanza yaelewe haelewa yakaanza ya mintu force mru yani ezahatu wama aika ila albalagh ezahatu ndo kana rende rielewe shakayiri baka basi mru jua katajoka hufa kayiri mru ya fe maskini harumwe toaya Mwenyezi Mungu rahanu mrudunga riali na feza mru ya fe harima maasi nizweka udo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ziharas yawade masala ya mwando ikao ndo nakahanza ni yabenwe tionesa ze aya tionesa ze hadithi tionesa hauraji donc ekangabo yani ngabo mrikao kaja kubali hizo ngudo jua yaje yaonesa ngarenda harma masala ya bili ndi masala ya bili ya nakanza ni detail bana kaunga muhimu masala ya bili watukufu ndo wanawashe walolwa ishiando masala ya bili ndo wanawashe walolwa walona wanrwa ume Mwenyezi Mungu yawanikaye neema ya mrumme ishia we mwanamshe hulolo ngaona mrumme shaye mrumme ende harenge mna studio mrumme ndarenge mna studio ngena address mahala ani ulade mrumme hahe ngona wana watanu ngona wana warandaru ngona wana mfukare shabale mrumme hende harenge mna studio mahalani hanziha haukana mimi ngamia sharu mna studio wai haba mrumishe haina wakati mrumishe ya zaya mwanangu tsongo parwa ni mzazaha ina bale mrumenge bala yo khatwari ibanu boltu kwa tsuwa nazini tena boltu nuwana nya kwa tsuwa nazini zi khatwari zini we mrumme halola mrumishe ngo bala ngona wana watanu hende harenge mna studio haranti hula ulandi hoya enshiyo na balange balangu tsongozaya haina nswararu ngutsongozaya ngona wana wararu watanu warandaru o wana wala ngwatsongo parwani mzaza hao yabo ngena madhambi mararu le dhambi la mwando do kana kaja shukuria ye neema Mwenyezi Mungu yamnika na de neema ya ukana Mwenyezi Mungu yamnika mrumishe wa halali neema ya bili mrumishe woi kaja shukuri ya neema kama Mwenyezi Mungu yamnika mrume wa halali ele dhambi la bili ndo kana hindri ndo kana hadhulume mwana uo mwana wola nguji pariso kana ngemna haramu na balange na mbaba wa halali wala mwana mna halali miongoni mwezi haki za he mwana ndo kana yafumbwa ni mbaba ha yo miongoni mwezi haki za mwana ndo kana ya parwa ni mbaba ha hekao ndo ya mzaya halafu wana wala ngwa parwa ni mzaza hai iliye mzazi ya kefa msweli ya doli wa mapesa ya haramu ya nrabo ya ushi na kalizi mbaba ngabwa babaika wa utafijo ngabwa babaika wa utafijo kama bloka nenda rekonese mwana widi mwana hao ungo mitsore ndio tutahum declare haizo haina mwanamshi ya lolwa ni mrumme ya renge mwana uo ya mfumba naye ya ransi ya mrumme uo reke mrumme nde ya haraya mrumme uo ngena madhambi ya tsoma shash eke mrumshi hafanya kusudi ngena madhambi ya tsoma shash haukana yabo ngondo ya dweli wa mapesa kama mapesa yao yaoti ya halali ne mapesa yao kuna ujo uyatoe sadaka haukama mapesa ya dhulma ya mapesa ya nrabo mapesa wenda wanziha ya ukane mwana uo woti mwana wa yani mwana uo katina mbaba mwana uo wamna haramu wamrenge mwana uo wamna haramu wenda wanziha ukana kutina mrumme mapesa yao ngao haramu hutoa sadaka ngao haramu wenda heji ngao haramu ukana unike mbaba hona mzaza hao mapesa ngao haramu zabari ukana yo mapesa wa yarenga handrabo wenda wamba ndrabo ukana ngao waweche na bale mrumme ngufanyo hasi sha balangu anzu yakene balange na mtsango Paris nge na mtsango Marseille nge na mtsango Lyon balangu anzu ya wahe balangu anzu kadha wa kadha wa kadha hizo miongoni mwezi ngwekao ngizo haramu na mundeye mtsindeye wallahi nsuma mbianize ndongozinu wa illa ngani mwanzoni li ajili ya Mwenyezi Mungu nsuma mbianize ndongozinu illa mahabbatan li lakum lillahi subhanahu wa ta'ala laula hadha la taraktu ekale wa inunga mafundi wa tuzamba yo tsiaferi yangu ngonelewa sheyo tidali liokanazo zo kweli haizo na mre Mwenyezi Mungu o wanawashi wende wajifanya mafamsweli
warengo wana wafumba nao wanawashi ngo harma khatwari nziro ngo harma madhambi madziro miongoni madhambi kaongo afanyao na uongo aju waadhibulwa husuni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa yatubu ikakwaja tubia warejei husuni mwezi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabaki harimazi awamiri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu amma nawar yahudi mas'ala ya bili na kanza nionese ya ukanangio haramu kote kategorma o wanrikao ndo wafanyao zengo hizo. Mas'ala ya bili di mas'ala ya he zendola zanrabu di mas'ala ya hu zendola zanrabu ye mas'ala he zendola zanrabu hindi ye mas'ala le wayinu woi mwanamme nge Faransa ngondo hafanya mariage ni mwana mshwahahe ndi mwana mshwahahe memperimemeri ngondo hafanya mariage dene mndu mshahahe mwana mshwahahe memperimemeri ngonelewa wadungana ne mwana mshwahahe ya ruheula jehunu iyo haramu bal ngabo wendao komori wende hawa hosoni makavi weide mwana mahe wa mzazi mzima ngwendao hosoni makavi hula wende wa deklare ukana weimru mena mru mshe wabalie kirtasiyo wende hola meri wanabakana weide mru mshahangu weide ndini hata baadhi ya wakati ngabo wasubutio walibeze daono wanashohao zila pia ngwanzao wajomanga iyo miongoni mwa madhambi madziro yao miongoni mwa madhambi madziro ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaharamisha hauka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bofusha siminga mjoka waiti dem rumahangu shanga mwanzo ni sove la ilaha illa Allah bofusha minga mjoe problemu ilabwendri na minga mjoka waiti nde mwana mahangu yengujuo ngabukorongwa shimoroni bofu engwa mzoni fanye na minga mjoka waiti dem rume bahengujuo kamransi zeretare okay ngaronse zeretare okay izoretare walakin usikujodu bisiwa harmale kaburi ngojona kana izo tiretare au sikwika ngojo himisiwa amama rabbul alamin ngojona kana izo tiretare au sikwika ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajoka uhasibu harma izo kaundo wafanya alladhi ya'lamu ma fi as-sudur wa ujuzi leo harma mio ngojona kana izo tiretare ngojoona ya ukana hizo tiretare ngojoziona halife ngojoziona anlife ya ukana hizo tiretare ngojoziona nro ya ukana hizo tiretare haizo wama alaina illa albalagh almubin iza hatundu kana transmete message o wanzo ya dunge wanzo ya tidunge shayu haram habofu shabanu mimi waide mwana mshohangu tikaanzani msaidie badi mrukado saidia mru haramu mrukado saidia mru harman rabo na haramu yoke kiri ye ayangionda huya onesa ukana mrukado saidia mru ayari somo wala taawanu ala albirri wattaqwa na mdo saidi lana zenjema wala taawanu ala alithmi waludwani msido saidi lana harma zembi ne makosa izo pia ngarambilwa ozo haizo wadongo tieshi moroni oui il veut me Fundi, tu sais très bien que au Comores il y a beaucoup de souffrance alors mon frère veut m'aider aba ngojojua utie ngono utie mahadhi ujitafunya ulime sha ngarjo kambia ukana la mwanamma haho ikangu ede na tsahemrume wa kweli au kana wanro ume ngwao yabo na tsahemrume wa kweli wasabuzi ya hulole sha yatifanya ndongo ikao kasturenda voilà donc ils ont des aladhimishiwa wandua wafanye ula wananisu ngamanzoni jibu ya ukana fundi bango tsongone sasa problème zichiriyo shakutsuone sasa solution izo ngamjozonesa sha solution izo rizonesa aba hayinu ngarendao raonese esha wirinda shi baada raonesa imakosa majiro yao raonesa nezi adhabu zijiriyo aina alhal eze solution dazi ze solution ukana hindri la budda ngio obligatoire o wandu wafanye makosa yao an yatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala ngebidio wandu wao
watubie taubatan nasuhan, warejei husoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala hadhihi almaasiya, waende watubie ulawana ne maasiya yao. Bofu shabana basa ini ngiyo trotari tinaka udwa ni shanjele zina tubia jana tauba utubie husoni mwa Mwenyezi Mungu, uwanise au quotidien wandu ani uwanise le zina la hao udoparwa harima o mujtama uyenshio udoparwa ni mbaba hao ibaki ya ukananga hayenga harmaze erorizo. Inna Allaha ghafurur rahim, la'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasibabu ya tauba hiyo Mwenyezi Mungu yarende ya usamihi ule wananisu wekao mathalani hukau humiri huende hupara mndu aja deklare mwana hao kujaka ujua au huzifanya hae imani ndeme vuakaniyo. Tub ila Allahi azza wa jal, tubia husni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, warja ilayhi urejei husni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qum bil a'mali salihat, ujimilia harma amali njema, la'alla Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghfir laka, la'alla Mwenyezi Mungu yarendea husikinie ya ughfirli. Shauti kensi hudotoa pabwani haukabanezi sikitishao ngani hurende nai hufanya dhambi hardi hukansi ngotsa hurende ngotungo justifie le dhambi ulifanyao. Sila wilele problem c'est que yani hufanya dhambi badala ukana utubie ulile hema dhambi yao shango rudiwe renda ngorudiwe toa paba ulawana nema dhambi yao, ngorudiwe toa paba ulanele dhambi hilo, ngorudiwe toa paba ulanele makosa yao, ngorudiwe toa paba na hanza ujustifie harima dhambi yao. Tubia ubakiwa Mwenyezi Mungu juyu, la'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ughfirlie ya usamihi ulawana na hizo ulawana na hizo insha Allah tabaraka wa ta'ala, la'alla Allah Subhanahu wa Ta'ala yarende ya usamihi ya usamihi makose kao ndo wayafanya ya ughfirlie. Donc hizo miongoni mweze nongoi kao rikahanza rizonese leo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Haizo watukufu wa Islam rihansi ya nimero yabo ngarjo urenga masuala matsan nimero ngyo yabo kanga bombulo na suala ngujojua ya pare ya uzisele suala la hahe ikanga rjo ushinda ngarjo ulijibu inshallah tabaraka taala ngamjibu suala talino la jaban. Fundinga mina suala emrumahangu baada ya nilola ntina makirtasi tija timira timwambiari re Mwenyezi Mungu ya deklare mwana waye ili rienshi harima uhalalifu shahaharaya hasigiri abo mimi nifanye wei mwanamsho hatu ikawe mwanamsho hatu woi hamiri halolani mrumme katina makirtasi yeye katina makirtasi hamiri mrumme ngwanzo endea atahe Mungu ya ja deklare emrumsha mwambia ukana na la shetani emrumsha mwambia ukana jana istighfara ransi baasa mkinisha Mwenyezi Mungu yaritoe harmas taabuzino timpaka rifanye maasi emrumme haraya sisi ngarusu yao emrumme huo ngari musio handrogo mbidia ukana Mwenyezi Mungu amnika neema na ndabu ya mruzuki ya mrumshi wa dini. Mwenyezi Mungu haunika neema na ndabu ya huruzuki ya mrumshi wa dini. Mrumshika ongu hueshelezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mrumshika ongu hueshelezizo ya toa ya Allah Jalla wa Ala. Haina mru ya mrumshi umeshelezo Mwenyezi Mungu umparu jaharuma ya dini ya Mwenyezi Mungu iloka doku yukaudo Mwenyezi Mungu hunika. Haizo asa an takunu fuqaraan kisha mkaima maskin kisha mkiharma situation zero. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasibabu ya patience mjo ifanya hasibabu ya yani yetoa mjo ifanya la'alla Allah yuhdith ba'da dhalika amra la'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarende ya mtoweni harmo zero huo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, la'alla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarende ya mtoweni harima ye zitaabu hizo biidhnihi Subhanahu wa Ta'ala. Haizo Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngarishia ngawa na suala. Tuna suala nilizao.
uzisa mwana nyangu plano fundi watu warenga wanao wote wao ukana babao bearengeto amba sababu amsove via naam babu amsove via haramu ndo amsove mtu via hiyo haramu. Okay, aba mjibu le swala hilo, d'accord? Okay. Woi hauzisa suala ukana fundi owanru wafanyao zenongo zinu wanungu anzo ya msove ya msaidie yeho mru sove mru yani homru saidia mru yani asili yeho mru saidia mru yo haram. Naam, homru saidia mru harma maasi yo haram. Ngamrejezo homru saidia mru harma maasi yo haram. Zamba anda hubo fundirini ke aya ikaondo Mwenyezi Mungu yaonesari mwe Qur'ani ya ukana homru saidia mru harima ndongo ikao ngizo na maasi yo haram. Mwenyezi Mungu arambia harme Qur'an harima juzo kad samia. Mwenyezi Mungu arambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu kanandi wala wataawanu ala albirri wattaqwa, na mdo saidilana harima zenjema na mdo saidilana harmwezo Mwenyezi Mungu ya amrisha na mdo saidilana harmwezo kaundo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya autorize. Wala taawanu shamsi do saidia wangu harmwezo Mwenyezi Mungu ya haraza. Izo Mwenyezi Mungu ya haraza izo mtisaidilane waludwani wa maasiyati rasul nizo izo Mwenyezi Mungu ya haraza nizo mtume ya haraza izo mtido saidilana harmwezo yapo ngonzo saidieje juma yako na Mwenyezi Mungu kana ud'uuhum liabaihim. Mwenyezi Mungu kana wana wao na waparwa ni wababa hao. Mwenyezi Mungu haraza ukana batike mwana ujoparwa ni mbaba itosi mbabaha yo ya mwandu. Mtume hajaharambia ukana emru ya parwa ni mbaba itosi mbabaha he yembebu ngiyo haramu hoso ni mru abo ngonzo usaidie juma hapo. Na Mwenyezi Mungu kana utisaidie mru harima ndongo ikao haziharaza au mtume haziharaza. Donc abo tido msaada uvumbulwa haizo watido msaada uvumbulwa mru na saidie mru harima njema shamri atisaidie mru harima maas haizo yonde ya dunga ya. Alo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barakatuh. Ustad ni Bolt. Ngamwishio mwanama. De connexion ngiombi rongo mwanama. Na swali kao dora yo ne saru mwa ze publication. Ni pare appel normal para appel normal Bolt. Ni ma dati kati pare normal ino keja kaenda mu. Haizo watukufu yanu masala ikao masala yanu ngao muhimu wanruwa ya yelewe ya ukana msaada huo wa ukaya harima ye zenje. Salamu alaikum wana Bolt mwishilia. Wa alaikum salam marhaba samani mna paraziti kaunde achi. Naam. Andani do shukuria ukabala mengoni mwe publication kaudo na stazila tukazam jona nuwe. Jaboko nge jonki nyabaje wanangova waje wananuishezo amba abo direlea elimu yao nizoeleza. Abahe shida kibano kati wajinga karmale taramo. Naam. Yawa loho nziani haukaya mba ukekamdu hajua ndongo. Naam. Yaboe kahu zitubia yoke kirita na uruduzile jezi. Naam. Wanazo nzana mbustati. Naam. Ababa zono ngozi bakishokanga mina ya kinokanga bwanashwa atu wenji. Naam. Wananyati wenji. Naam. Ikaonga boze doste zilomo ambatadi ngabo zilomo la meri na izopia. Naam. Rongo harmadara jendi ni bora watu wasi. Yewende waretire yewafanye. Tayib, izuna kanza ni jibu rahansu kupea, shizuna kanza ni jibu ya ukanabanu, ekababuha mnashioni. Ngabanu, haja haonesa, habaliazi hadithi, nezi aya za Qur'an, haja kansi haonesa ukana, mkinishia Zainuddin, haelewa nae. Ngonelewa, haeleze melezo nronro, ngonelewa, yoti ya ibu ngardo kansi shioni risome, haukabanu siwasaya, sikarjabali ya ujabari ya ukana mruka jiabewa. Sisi nga siwashioni nga risomao, shange bidio lewe ino ikamru hajangu elezo, mru ya tifanye polemiki stadir, mru atendeha kasibabu, mru adodeziwa, na vala mkinishia vala zenongoza haki. Shamru naja,
yaja ukabli babu na kanza njini fanya direct njaja na bua tele na fanya direct eti kanti tirenge wakati tisomo tifanya za research zangu tijati kanti nga mambo ya wejo ka huja yambe na jia nafanya hamanda mi ya jia nrudishe kimaarifa na kiilmu donc yende ya mambo donc ya bili na kanza nione sindukana banu eka mwanadamu hasa hajwa kana zinongo zinu zombi ngazirendao ngazi hezao Mwenyezi Mungu siu zenongo zinu ngazijoka sababu nende mroni zenongo zinu ngazijoka sababu Mwenyezi Mungu anlani ya bungena yani ngena ujuzi wa ubiraza nzazonti pia ya jirili yende atinje mroni ngorano. Donc ya wabasa ngebidio ya dunge ya jue kaka jaka ujua abasa hajua ngebidio ya zie ya tijue paske wala ya tuka ujua le dhambi la haya tisano leka ode ajuao ngonelewa weya basa hasa hajua weya sa hajua abo ya jua ngebidio ya zie kana rahani Mwenyezi Mungu anihifadhi tijua zeno ngozi mkazi nzombi kabla ya rahane jazifanya ngamjiretire basi Mwenyezi Mungu akaonesa le bambubo boltu yokana waman yattaqillaha emru ya Mwenyezi Mungu yakayafanya dhani yakani mrikao hajwakaza ngozinu zombi baada ya wahaziranti li ajili ya Mwenyezi Mungu bakani waman yattaqillaha emru ya Mwenyezi Mungu hasiba madhambi toka uyonti ya ranti beisho alajo kayamnika milioni na milioni au yajo kayamnika nationalite Mwenyezi Mungu yaj'alullahu lahu makhraja Mwenyezi Mungu yahumnika humbulianzia zinrajina wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu Mwenyezi Mungu mruzukia njema rahana zila Mwenyezi Mungu humbulianzia zinrajina zanyongoha wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu hamruzukia njema rahana zila ikaondo yakauzitaha yabo juma yabo izibakishe mwanadamu ikaono kana mimi kairine de manga beisho ngamjukala ngamwasim Mwenyezi Mungu awezo zahe wama alaina ila albalagh izatukana rambi mabikaondo rasoma izadunga abo mrunge na ye ngena ye autorite ya donc yabongo hakikishokayo wasalone makaratasi ya swasili waone wajibu ya dawa ya zie ni mani yaliyo bana zifanya ritubi aiwa ya suka ujua aiwa yole ingine ya ho wewe au awi ngebidio ya tubia wi ngebidio ya tubia ikakaja tubia ile kwa sailungu namna jajo ka usamihilo marhaba bahabo abanga mwenjezo mbawe ya hangu ni wambi mwana maukaya naam balunga we parte ya wanta kufundi ngozelezo yabo mfikuruke manesijeni afanya buzz dabo alwa manda tirongo ubanu rengara zamba naam shaizo zika yabo zika hambwa mbese abwemba mimi nto wenjezi za heni wakati ujoka urongo wa mwana ma naam balazo ngo nakahamba zila balanja kodana tetaniki balatika nzara silibanurelewe aukea tsaya jua wonge mjinga harumo wajuao benge yabo yabili benge ngamwando yaba labo ustad yoketi na wajibu taujango jibu watrete fanya hama wenji wanani wokao wanrude ziwa no yode heli yabo maana wala usiparo rengalongo zijo hamba bala na mnendo aji yeleza hizo ujuao relewe hizo Mwenyezi Mungu yatujahili abo ziba kishano wangu ajina wajewelezi yode mbabi na tokanza nwe okay marhaba mesh ikaungurongova okay assalamu alaikum marhaba السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام رونغو مزادي ngai mwishule swala lao رونغو مزادي ya swala la hangu nda wandu au mekaonga ngone poligami hunu manga alafu mzima nge nabiye mzima nda declare famse parce que ngono kari kabatishwa yeye ukaka na ujua yake na wangu waume wa yake na wangu washe waidi harwe sharia shahunu kana pakenaria waidi alfa mnungu ando teka yabo yeye ngo mbihindi parce que yeye amlola ba ya soma riye ko obligé de declarer kange hayeche tayib kabale mekuna ke nabiende enola tayib sha izorifumbo bando kana upando howa na wazalo yabo yende sijerlonio tayib ikabaishwa ngena mrumme beishwa halolo la meri sheko wana wazola yabo ngujojwa ya wa declare batina mbatabu toka uyonsi yende sijerlonio taka tunaleza mbina anangondo kama dali declare kange hayeche parce que bien sûr kabo abato wana ya joza na wayo kasua ngujifungo naye kasujifumba nola no yodi mana ni hambiyao ya ukana beishwa basa mrumewe halola ngena alola kimanga uelewa ngena mrumshe wabili o wana yazani mrumshe wala watsulo na kimanga ya ujua wa declare ukana wala wana hahe sawa ngena lesa bilenda fanya hizo naam Assalamu alaikum
Hizo watukufu wa Islam beseye wakati ngondo na ukurubia na uhisa. Donc ngarijo assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fundi ndamdajele swala la hema na mshahatu aluzi sabasa. Ilo tilijibu abore jai uende waishilie paska bonga maswala ngao menji ngusure jai la kadora jibu. Samahani mimi ngamrebondise ukaya ngojibu chabe ukaya duwana. Samahani bufundi zishia shabanga mala watu jibu ukaya ngasiharumu na pesa mwana mshahatu katika tujua ya deklare mdunile alafu ngurengo ya mapesa yale mahea famsweli ina pesa langa ya rumanungo hii valati ele wale suala shabala yani ekati roha or sujet nga mwanzo ma suala kaundo ya jao ya jar mwe sujet kaundo ntreteo ngonelewa c'est-à-dire kati jati mélange avant kwa na wele wando sika ujibu harimwa ila wakati rujar mwe sujet nga mjojibu harimwe janibu yoten asalamu baba wangu abusikatelewa nani na Allo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ustaz. Naam, henga mwishilia. Naam, samahani mtoshela kwa shinzan. Utuelewa. Naam. Ale wamiso mudelini. Naam. Na mtumshe ilomba unu mtumshe mfarata. Naam. Mtumshe unu ana wana wararu. Da harna wana wararu babu waili mtume akada goni awarekones. Umwana mtiti alubavo wadu wararu bahe amlishi andetahe. Wewe umwana takumjwa bahe kamshi. Naam. Madamu amrai mtume uo wakatizo akana wae. Naam. Amrekoneso mwana uo mtume uo aharaka amrekoneso mwana. Wamisha tumfungia mtumshe uo leo. Umwana uo wae asponte mbawambe baba. Asipose masuala wa mana wakatunu mwana asana na hongi ankli. Asidisa masuala yani mba basi wae mana nchini ilo mba asihiri wa tina langina na wananyahi wa siro tina langina yani umwana wae asiro na tina mahitu mana baba aharaya kambe kone somana Selewa le suala ndo kana woyi mwana mshenge na hazawana wararu na mrume. Donc wailiwa deklarewa ni mbaba ye wararu kaja deklarewa. Donc ye mrumshe hadungu ye mrume ya mrekonese mrume haraya kena ukiri ye mrume ya jabala ikawati de mbaba haya jan mdeklare. Haukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unesaukana ud'uuhum liabaihim na mwapare wa baba hao eka wa baba hao ketukiri wa wana nyanyi harma yedini c'est-à-dire kena ukiri jombe kana banunga mibanu ngono nganga mibanu ngamtsahoni msofi kutumsofi womba baba weti baba kana ujwa ajabu ya jambe kana womba baba yemzadze uo ranzinge harma ndini ya kisharia yeminya ujirepresente ala meria kana mwana wa baba fulani ngone manangena wakadha ili ahunde haki ya hema na mwana uo mwana uo ekaha huwa jombaba hai ngena haki ya zungule mbaba hai ambe ukana bomba mimi ngani porani mzeza hangu ori ukana baba hangu mwanzo haki ya hangu ngonelewa shakena ukiri wewe wajaba sainu jeurenge uo ambe kana wao na woti wa d'accord na hizo watukufu yonde mahadisi kao ndo. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam. Ile suala la hangu bufundi sikanzane lezo kaya. Ngasiari utende hors sujet, ngasiari mwaye ya huswe deklare. Wana. Tekaya mrume yanlo la nge autoriser ata hemru ajaya ko reconnaître mwana ne situation ya banga swandu yanje. Kejabi de mrume ya autoriser mru ya jare connaître na yenge yabo. Vielewa? Yani kena ukire mrumaha wende atahe mrajara konese mwana na uoti mwana hahe yenge yabo wende ya hulola. Yeye nde yabidi ya rekonese mwana. Rekange na makirtas, rekakati na makirtas, yende yabidi ya rekonese mwana uo mana uo mbaba hahe. Yani haki hiyo ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu amba ukana ud'uuhum liabaihim. O wana wao na wapara na wababa hao Mwenyezi Mungu de uhambiyo yabo Mwenyezi Mungu yahambia ngujua wende hube harmensinu wende ujua taabu zaho wende ujua mashakili ya hao wende yahu amrisha ukana mwana huo wa mzaya mbaba huo na parwa ni mwana huo na parwa ni mbaba he huo
yabo utsirengeze tabu ulo nizo ne mashakili ulo nizo ambokana abanu utendezaze tabu huransi haukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahunikaze tabu hizo ode munyi utoa mastabu hizo yelo bomzaze iyo ngebidio Mwenyezi Mungu amba ukana waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja emru yara Mungu yabeshwa nge harmatabu yara Mwenyezi Mungu yatwasi Mwenyezi Mungu yahumbulia nzia na nafasi zindwa jine wayarzuquhu min haythu la yahtasibu Mwenyezi Mungu amruzukia mariziki kao kajaka uyanala kajaka uyafikiri uelewa donc urtidore ngaze tabu retendeza na rikemo Mwenyezi Mungu juu ngonelewa rihimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbabi kaundu yarinika ngono basi karidungu hizo Mwenyezi Mungu joritwara maze tabu yarinika rika hunu wenji Mwenyezi Mungu yarumbia riumbiwa simpaka mriasi Mungu yemria hunde mariziki mruna baki harmeto ayo Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la'alla Mwenyezi Mungu yahutwara mastabu hizo inshallah hizo watukufu wa Islam ngario nao yokana banu kamruge harmatabu iyo si yani yoti comment dirais-je yoti solution kana lewene kamruge harmatabu ende asi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la iyo si c'est volume hedarasa si c'est volume hedarasa allo الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام نغريشيا ولا سؤال لا كان جانو زي سؤالا كان ابو دايا يا بتاعه همزايا جوكا دايا fulani alafu hajaha babaye hajaha mransi hajaha baba mbaje hamrenge alafu hakaanza yasomfo wana kwa farao na mbaba shawangu harimani ya hamdura numaya hao na mchini hao na tarehe na mbaba hao valationesa bomzaze yaukana yani mruka sove mru harmamansi yani yoke jaheya kabwa jaheya usove mru harmamansi na mrenti le kalima la usove linu lenti usove yani zenoweka Mwenyezi Mungu haramisha izo kutumsove kabwa jaheya usaidia harmamansi abaha yinu mathalan wayimrumme emrumme wayi amlokane kakajalo kajahunda mrumme shalala naye ya abungu jojuha mfano abungu jojurenge mwana hondo wamnike yalale naye na umsove voilà kuna zifanya pasungo jokana yu haramu hizo zina donc hizo namna Mwenyezi Mungu yaharamisha hizo ili namna Mwenyezi Mungu haramisha hizo haina mrikaundo bomzazi ya jarma dunia yenu illa wakataba Allahu rizqahu illa Mwenyezi Mungu amantia riziki yake طيب haina mwanadamu Mwenyezi Mungu yambia arma duniani illa wakataba lahu rizqahu wa ajalahu wa sa'idun am shaqiyun am sa'id haina mwanadamu ya jahar ma dunia yenu illa Mwenyezi Mungu amanzishia riziki yake haizo mgati bali yafijwa wa asu Mwenyezi Mungu yambia ukana sove kuyo kabajaha ya usove harma wa asu Mwenyezi Mungu. Alo, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngamwishule swala mzazi. Amwishule swala la mzazi. Wakarabo. Banga ngasarma hadisi ya madeklare anubufundi ngasarma okango ngardokana 85% wa adamu wa Faransa banu wa deklare wa ni wajomba wa baba wa jao. Alafu mimi hadisi ya hangu. Amanzani mimi ngama hadisi ya hangu mimi. Usiambie hadisi ya maana ngasi public, usiambie hadisi ya hao. Ngana kwa mroda mimi mathalan mimi si deklarewa ni mjomba hangu. Njajwe hadisi za kazi fanyishika.
yabo wajuha izo tizonesa bese kuja dunge darasa sonesa ukana za solution ukana ngebidio utubie hoso Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngono yani ngebidio utubie hoso Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ureje hoso Allah azza wa jalla haufanya amali njema la'alla Allah Subhanahu wa Ta'ala yaghfiru laki dhanbaki hadi la'alla Mwenyezi Mungu yaghfir lema dhambi ngono shabani yasisikitishao ngabu wandu shabani wakanzani sove wana kanzani kazi izo kastu verifie mbaba hanu hufanya madhambi zenongo zinu kuja kaujua huzijua tubia hoso Mwenyezi Mungu unyenyekea hoso Mwenyezi Mungu la'alla Mwenyezi Mungu afanyile urumbia ya usami. Alo, assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Watukufu Islam ngari kazao ya bole wenu wakati ubiri mwinji bidira ndera tsaho wanalikol donc yabo inshallah tabaraka taala ngarjohonda wakati wa sayari jeri tafunya mbabi bango ya darasa donc ya darasa ika njema parce que homrufanyisa darasa ya direct yenu ngebidu mndani kemba wakati wala wandu kaundu wakahuishilia wapoze masuala ya hao waonesezwe kaundu watuelewa donc voilà ngaromba Mwenyezi Mungu ikangabo mahali kaundu rabewa babuhe wandu kaungo na maarifa rahana si wajiwa eleze jumazi ni kaundu raeleza zenu inshallah ngarjodohu rabahati kazi nafasi nezeha zisirnika ya bahati ngarjodohu jabanu rijari hamba mbabi sisi karna ule mewa udeziwa ngarjo hamba ukana inde hakika zindizo kaundu rasoma zindizo kaundu ri aminio ngarijoka na ngabu wandu wa ive maatso ngabu wandu kao kwa tsuanda zamba shangarjo hamba ukana yani umma unu utukuzi wa hasibabu ya hedini haizo ngarjo jimilia harmedini yenu hatoski kaundu rijo wasuli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira aljaza. Nsidiwaza tisa haina mrikaundu ya ndea na haina mrikaundu ya nlapiza simsamihi li ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la'alla Mwenyezi Mungu ya mghufir li bahe hasan tipia wassalamu alaikum.